Hello friends, Bahaikhe kok BIDHI YouTube channel tinin video norokno phunuknai train ticket Bahaikhe cancel khwlai tai Bahaikhe refund mannai train ticket cancel khaina bagui friends norok sekang puila IRCTC ni application o click khlai aboni jagolo friends norok Bahaikhe interface nuknai alert message o jaga o simply OK o click khlai aboni jagolo friends norok Bahaikhe interface nungnai o jaga simply login o click khlai login o click khlaimani jagolo friends norok Bahaikhe interface nugnai o jaga norokni application ni 4 digit pin no enter khlai abon tolao naidi enter the captcha o captcha ni image no a jaga o type khlai abon jagolo tolao scroll down khaina di login o click khlai login on click khlaimani jagolo friends norok Bahaikhe interface nugnai verifying user aboni jagolo friends norok Bahaikhe interface nugnai o jaga duita option no thangwi train ticket cancel khlaimano my booking tai cancel ticket o my booking o click khlaimani jagolo friends norok next page o Bahaikhe interface nugnai o jaga norok ni bo ticket no cancel khlaina musung a ticket no click khlai ang o jaga Guwahati to Agartala ni ticket norok no cancel khlai phunuknai ticket o click khlaimani jagolo friends norok next page o Bahaikhe interface nugnai oro norok ni PNR number tai seat joto detail no o jaga nugui manai aboni jagolo friends norok saka nugunai ji tinta dot o tinta dot o click khlai tinta dot click khlaimani jagolo friends norok Bahaikhe interface nugnai o jaga cancel ticket o click khlai aboni jagolo friends norok next page o Bahaikhe interface nugnai o jaga norok ni passenger name ni bwskango box tongo o jaga tick khlaimani jagolo cancel o click khlai aboni jagolo confirm o click khlai confirm o click khlaimani jagolo friends norok next page o Bahaikhe interface nugnai refund amount cancellation charge tanui tai bad baki rang ni account no refund ungnai 3 ba 4 din ni jagolo aboni jagolo friends norok ni email ebo kaisa cancellation ni message phainai abono norok naina bagui norok ni email lo habdi email no habmani jagolo friends norok Bahaikhe interface nugnai oro sakao nugunai di ticket admin cancel ticket o jaga click khlai aboni jagolo friends norok next page o Bahaikhe interface nugnai norok ni PNR number tai cancelled successfully tai norok ni refund amount o cancellation message no save khlaina bagui sakani tinta dot o click khlai aboni jagolo Bahaikhe interface nugnai o jaga simply print no click khlai aboni jagolo friends norok Bahaikhe interface nugnai o document save khaina bagui sakani PDF ni icon o click khlai hambai friends